Le nkulumo isengundaba zemlonyeni kubantu abaningi eyakhulunywa uMthandeni SK-ke laphana-ke ikhuluma ngaphansi kwekhasi lakhe la-Facebook-ke phawula-ke udabeni-ke lukangizwe Mchunu-ke kanjalo-ke naye-ke uphakela-ke umthakathi. Sikhumbule-ke uNgizwe Mchunu-ke ugcine-ke laphana-ke kuphuma imibiko yokuthi-ke akaselona-ke ilunga-ke le-Mash and Mash noma-ke laphana-ke umvimbi ne-Mash and Mash-ke laphana-ke ngokwesitatimende-ke esenziwe zakhishwa-ke laphana-ke kodwa-ke uMthandeni-ke SK-ke kulezi nkulumo ey'the zasabalala ey'nkundleni zokuxhumana-ke ubonakale phawula-ke ngendlela ehlukile-ke laphana kubhale kanje uthi uNgizwe-ke niyamdakela futhi nophakela umthakathi-ke nanimdakelwa-ke wasethi-ke finish-ke laphana-ke okuyinkulumo-ke lena-ke esho uMthandeni SK iciko-ke likaMaskandi-ke laphana-ke sikhumbule bafowethu-ke nophakela umthakathi kuwangena-ke enqoshunqoshweni-ke laphana-ke lade kusoleka khona ukuthi unamantshontsho awathatha kuyena-ke umongameli-ke wezwe-ke laphana-ke uCyril Ramaphosa-ke laphana-ke uphakela umthakathi-ke waphika waze wama ngonyawo olulodwa-ke uMthandeni uthi nalapho wayedakelwa uphakela umthakathi-ke laphana-ke njengoba noNgizwe Mchunu-ke ethi-ke uyadakelekwa-ke laphana-ke uma kukhona izinsolo nakuyena-ke ebhekiswa kuyena-ke ey'fana futhi-ke nakulezi-ke nakhu-ke esephinda-ke kuthiwa-ke laphana-ke asayiyona-ke ingxenye noma yombhikisho ongaphansi-ke kwe-Mash and Mash-ke laphana-ke asazi-ke bafowethu-ke uma kunje ukuthi-ke kuyobanjani-ke into engenza ukuthi-ke bafowethu-ke ngithi asibuyeni-ke kule nkulumo-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bakhulume kakhulu ngayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi uMthandeni kuyayiveza-ke le nkulumo yakhe-ke eveza ngokusobala-ke ukuthi cha laphana-ke uphakela umthakathi-ke wayedakelwa futhi noNgizwe Mchunu-ke uyadakelwa-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bathi uNgizwe Mchunu-ke uthi-ke ngeke ayeke ukulwela izwe ngendlela bekade enza ngayo uthi yena-ke bevele ezimele ngokwakhe amazwi-ke lawa-ke akhishwa uNgizwe Mchunu-ke laphana kwenye-ke yama-interview bekade-ke akuwona-ke laphana-ke khuluma-ke ngalo-ke lolu daba-ke bafowethu-ke elungundaba mlonyeni-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bawathathile ama-side khona bamthanda uNgizwe-ke khona bathi-ke kufanele-ke uNgizwe-ke kube wona mphumela awutholayo-ke lo mina-ke ngikuthanda ngikubeke njengoba kunjalo-ke kulona leli khasi lami-ke angifisa nje ukuthi-ke sicathulisane-ke ungasali nakulodwa udaba olushisayo noma-ke oluthrendayo-ke uyolithola lukhona bafowethu asidibane futhi kwezinye.